حقي كرداجي وك حمو ملتي دنياي هيا بأم ملتي دي دنياي خودي تش حقن عيني نزيدا نكيم بقاسي وا كردجي حقي ما فينا ملتي دنياي زماني وا سربستا زماني وا رسمية فرمية تي قبول كرن تي ناس كرن بلا اي كرداجي وري قبول كرن وري ناس كرن زماني باي دني مكتبي وان دا دايري واني رسمي دا تي پرورده كرن تي ايتيم كرن بزماني وا حقا جي كرداره جي كرد جي بزماني خو زاربي خو پرورده بكن بي خبر بدن وزماني كردي جي بلا بي زماني نويسكي وزماني خبرداني وزماني خوندني کسی ملت دنیای هر کسی که لسر آخا خود دولتك آبا کریا هر گو او آبا کن بلا لسر نابه کرداج کردستان هریما گو کرد لی جیانت کن بلا کردستان هبی ها اسلامی دا بنابه ترکستانی و عربستان و افغانستان و نظام چی و نظام چی تمام دولت يعني امي وقتين نين بلا نبي تنيا حمود دولتا اسلامي ها دولتا اسلاميه لي هريما و كرد لنا امي شوي هرمي بيجن كردستان ت مانعك نينا برده يعني اسلام بيتشتي ردناكي هريما و ترك ليبن بلا تركستان بي هريما و عرب ليبن بلا نبي بي هرمي عربستان بي هريما و لاز ليبن بلا لازستان بي هريما و بلغار ليبن بلا نبي بلغارستان بي چما جبانا گريك دل ناكبي ليغو هريما و كرد لنا ام نبي بيخنا كردستان چما دبي پرس گريك خلكير عجبتي ها بلا دولة اسلامي بي وكي جو هر كسي شخور دولتك ابا كريا چما بلا هريما و كرد لي جيانت كن اوجي دولتك واي مستقل تنبي چما يعني بلا نبي بلا هبي لبنان بيت دبيجن بلا دولة يا تركاجي بي يا عرباجي بي يا كرداجي بي يا كيف بلا بي بلا حكمي الله تعالى دور بي حاكم بلا اسلام ديني الله تعالى الويدري حاكم نقانوني بشري رابي سرسري بي ملتي بلا بمن حاكم ام في دخوازن وش قد داخواجي دبيقو ابي داخوازا ماشي دبيقو ابي يعني اسلامي حق ما في حمو كسي دايوا ايرو كرد جهنك حقي خوا هاتبنا حقنا وا هاتبنا غصب كرن جوارنا هات بداين ابيا نسونجي اسلاميه سونجي وان سيستمي بشريه و 100 سال وشوندا وزيدتر سونجي وان سيستمايا از ویگا وی پرسیبا نجی سونجي اسلاميه عجبا çünkü ایرو مثلا کردستانی نه هنا كان مثلا ویگا پارتیا پکیه داد بجنم ایرو مثلا حمو دولت işte حقی خواستانه تا کردستان صادنه چما çünkü ام مسلمان بون çünkü اسلام yani sel İslami mesela am Kürt mesela حقی خواستانه راست اف تشكي راست yani acaba sel İslami ama Kürdistan'ı nasıl diye veya go إيرو حالي حاضر كرد دنياي دا مظلوم بالنسبة بال بان ملتي الدنيا عرب وترك وإنجليز وفرنسيز وفارس وفلان بحسب وانا مظلوم وقال لك حقوقي وان هاتنا غصب كن وهاتنا إهلال كن دانوا تسوجي علاقة إسلامي دبرد تسوجي إسلامي لينا أباقو نبوني دي خدي دولة وقت ترك وعرب فلان قد وقت ينسوجي إسلامية أبيا 100 سال بري بيشتي شر جهاني ايه كمين ودو يمين قولوا لوزاني اب كافر دولتي أوروبي لب كومبون قولوا لوزاني سر خريطة لسر ماسب قلم وجدولي حدود سينور çizgi çekin ha bile abjibara be abşman kasre be abşman kasre be Arap kın nizam çan parça dana Türkav dana falan kas hal wedri wan kafira wan Avrupiya generali بريطاني انجلترا ويا فرنسي سكاي بايبو يك جوان نابي د جنرال سكاي بيبو ها اوانا كرد لكن خدي دولة شو دولة ندا كردا ندانا كردا وبقستيجي دولة كنا چار يعني كرد لچار دولتا پاي كنا چار parça نيبي بسر عراقي بدن نيبي بسر سوري بدن نيبي بسر ايراني بدن نيبي بسر تركي بدن يا بلا كرد حمول يان بتركي با غريد ابانه يان بعراقي با يان بسوري با كما ولو نكن ابجي سياستك وان كافر ابو سونجي وان دولتي اوروبيه اي لوزانيا ايوان دولتي اوروبيه ديدي ملتي ما لبان دولتا
دمێزێنن خۆ مسلمانەتی دنە نیشاندان دبێقەی ڤائیدی ئیسلامی دەولەت نەدایمە راسا یا هەگەر گۆ وی چاخا لۆزانێ 100 ساڵ بەرێ گۆ عالمی ئیسلامێ ji bo her çar dewleta leb kom û bana li Mekke û Medînê em wilo mînakeke em ê bidin li Mekke û Medînê kom û bana gotbana kamêl gorî Qur'an û sünnetê em ê kontrol bikin bême heqê Kurd jî bibine xwedî dewlet heye an nîne em ê dewletê dine Tirka, dine Ereba, dine Farisa bila hemû kes li ser navê xwe dewletekê çê bike wala gelî Kurda li qusurê nemêzênin em li Qur'an û hedîsê û sünnetê dimêzênin namêzênin cewazê nadê ruxsetê nadê got dewleteke we bi ser navê Kurdistaniyê hebe ê wew bila hûn çar parçe bin va dewleta belawela bin destê wan nadibin êdî hin gowa alima qerareke wilo dabana ji xwe dîsen ne sûcê îslamê ya dîsen nezaniya waya lewra îslam zulmên ti kesî nake şayet wilo kirman bila dîse îro hinek cahil derketane wala sûcê îslamê ya yaw vaya Avrupa kafira 100 sal berê li Lozanê li nizam Kûdê leb kom bûn dewlet dana hemû kesî nedana Kurda hûn behsa bana nakin hûn ê rabirûnin van serokê va dewletê rojhilata nabîn got piçekî xwe mislimanî dine nîşandan îdî hûn ê kina stûyê îslamê da hûn bi Avrupa nikarin hûn naxwazin nabera xwe Avrupa xira bikin hûn radibin rûdinin hûn şerê îslamê dikin derdê vana bi rastiya meselê tu kûr mêzênê ji bo ku zehfê wa ji îslamê ha dizin îdî fikrê wa bo layıklık û demokrasî û komünîstî û sosyalîstî bûne ateîstî îdî wê çawa îslamê lekedar bikin wê çilo nefreta xwe ya ji îslamê bidin nîşandan ha wela dewleta hemû kesî heye çima ya me Kurdanîna ya me qey îslamê ayetekê û hedîsekê gotiya bila dewleta Tirka û Ereba û Farisa hebe ya İngilîz û Fransîza hebe lê bila dewleta Kurda nebe bila hemû kes zimanê wa serbest be lê bila zimanê Kurda bila qedexe be û yasak be îslamê wilo gotiya İslam dibêje Sûretê Rûm ayeta 22 Bismillahirrahmanirrahim dibê ve min ayatihi xelqus semawati vel arzi ve ihtilafu elsinetikum ve alvanikum ji ayet û nîşanên Allah Teala'na xulqiyeta erd û asîmana çêkirin erd û asîmana ayetê Allah Teala'na ve ihtilafu elsinetikum ve alvanikum newek hebûna zimanê we û rengê we got reng û zimanê we ji hev cuda cuda ya ev jî ayetek ji ayetê Allah Teala ya Allah Teala bi her zamanek ayetê min e li vî ayetê xwedî derkevin êvan dewleta ew zimanê wa tu nekiribê nehiştibê hûn pê telîm û perwerde û eğîtîmê bibînin qedexe kiribê nabê gundê we û bajarê we welatê we deşt û zozanê we nabê we qulban bê ji kurdîtî kiribê bi erebî yan kiribê bi tirkî sûncê îslamê dibirde çi ya sûncê van dewleta ye û van dewleta ne dewletê îslamî nekî ev dewletê got hûn dibêjin Tirkî Sûrî Iraqê îranê ev ne dewletê îslamî nekî Abanet dewletê layıklık û demokrasiyê ne hûn ji wan re dibêjin dewletê îslamê İslam va bi îslamîtî qebûl nake Qur'an va lewra dewlet kengî dibe dewleta îslamê heger got yönetima wê qanûna wê distûra wê anayasa wê Qur'an û sünnet bê ha ew hingî dewleta îslamî ye ha milletê wê piçekî Müslüman e ferdinin û serokê wê jî goyê xwe Müslüman dihesibêne lê heta got ew dewlet yönetima wê ne Qur'an bêjin ne gotin dewleta îslamî heta duwa dewleta de got bêjî tu dewleta şeriatê tu dewleta îslamî li gorî qanûna wê dewletê tu sûcdar dibî dewlet bi xwe bêjî di anayasa xwe de bê ez layıklık û demokratim dibê ez ne îslamim yanî ez ji xwe îslam rakiriya ew xwe îslam hesêb nake tu wê îslam qebûl dikî